rejoicing. How I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. 'Cause there's a roof up above me. I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. I know I'm not wealthy, and these clothes, they're not new. And I don't have much money, but Lord, I have you. And that's all that matters, though the world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. 'Cause there's a roof up above me. I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Right, talofa. Thank you, Lord. Yeah, via koe le tua le leitu la o le fiafi. Yeah, o te whiwhia lava o te whatalofa atu sa whamai malo le tātou ali o Iesu Keriso. Yeah, e pa e whamai malo le tātou mawhtanga le neitu la fiafi so se tasi mwheona maua mai le neito kalame. Yeah, o te tatono lo manuia o tau, ma o te lofo iao lo o saunga le mbu, mawhile mbu me uma, ia o tātou iei le nei masina mulmuli o tau sanga lua afe lua lima. O mai oe, ia le tua, ia o le tātou pokalame masani fuli nei. Ia o tō una le nei o whamoana vili. Ia all the way from Perth, Western Australia, o le tātou taimi loa iei o leo whatoa te ele tūla e lima i le fiafi ia mātou i nei, i le aso lua. Ia peia o na whailo atu tele o tātou pokalame le ese o taimi a tātou. Oh, wow, o se tālia ngā tau ia o se atunu te le tele. O le pito le mātou te iei mātou te lata i Indonesia, Pali, o Malaysia, Filipino, o le atu Asia. E lata i mātou, ia ai a fu atu foi le tātou sotanga le iei nei. Amen. Ia o New Zealand ma Samoa, e whaisina mamao, le pitonu ule o Australia le mātou te iai. O le mafuanga foi nā o le tete leo, o tele i tūla e vā ai, a ua tatonu e lima i tūla lea e mua i New Zealand ma Samoa i a mātou. Ia o le alava e susulu le la i a mātou le nei aso. Ia o te loa ua te asfutasi po afasfutasi, ia. Lata asfutasi nai i Samoa New Zealand. O sini pei e whae tūla le vavei sini a mātou, lua i tūla e vavei Brisbane i a mātou, tolu i tūla e vavei i a Melbourne i a mātou. So, o le nei tausanga, sa tam whai lava e tuli foi le i se tūlanga i mawhai ei on a vatu le tātou poklame ia o lo le leile taimi, le winga lau tala ia e le io o le taimi foi le malolo ai tātou. Ia ai le sia whaina wau te tatonu. E le mawhai on whapaleni ia le tele o tātou poklame fufuanga foi ia le ngata i ngaruenga ia o te tonu foi e kalesia. E peila on i e tātou pokalame le nei o le awau te le mai whi au le tala lei ai Iesu Keriso. E tau alunga i pokalame o le asolua i tātou ala leo le nei o le Global Kingdom TV. Ia, vi ia le atua
o te ilole o le pokalame muli foi le nei o le tātou o episode al tātou a pokalame lunga le klopo. Ia ona malo lola ia lea se ia toe ia i se vaitami po le late January or early February next year, 2026. So le mutua vavela lo tausanga so. Ia ai whaftaitele lava mo le lava papale ia me se fulto tele wompa angol nei pokalame mfauna latou tulitulia ia le tala no atu ma le tufa atu fo i se tūlanga ina ia mawhai ona lu i tawina se tangata ia e fie tala i Yesu. Amen. Hallelujah. Ia whatala whatu i le sunga whatonu, sunga ia Mikaele Pureta me se fulfatua ia manu whaalo. Ia au te fie whatala whatu pa ia malu o au na le atua o loo whaonga ina le nei ala ata o le Global Kingdom TV mwhaio na wa o le fionga pa ia le tua la ngaina le upo le tua ia an mese fo i o le whasoa ia ma le tau mawhai e longo pui ali pea le tātou watunu ia awa lava le whiawo le tala le lei ia mese fo i o le whinangalo le tua o lo tātou ia le nei vai tau oa mai lau ia ba ai tūlanga pēna ia le lalolangi. Se yo tango e vatu la tala mali le nei te wangalo ia te au fatalo fatula val tato ainga lo mafuta meli nei vai ngole fiafi amen o si la fia le tulanga le ua mafuli pe ua pa uanga ile la lolangi ile mele le technology the new technology le wasangi ia ma le social media o lole mea le wa mata ona mafuli anga iai ia le ola o le tangata ma le whaataua ina o lona taimi ia ai mese la o tangata ia wa lato maua le mea tau o le atamai o le laulangi le poto laulangi nai tau tala tuspa ia le mea na o le taimi e tupu wai le atamai ma le poto tangata e me tupu ia o lunga le masina le taimi le nei o lai fau wai le mea tau o le city mea tau o le luna habitat po le mea tau o le habitat po se ia e fatu se le fale po se malutanga po se lafitanga po se tu sa lunga le masina le wa ia e loa le fetu la tala le a te mafau ai wa le la uma lua felu lima ia vai le lo polande o le atu lua felu ono ia o lunga le masina au te surprise o la e o ia Amerika fau ele meta o le luna habitat po le city e mawhai ona nofo e tangata maola i tangata. O le mtautia i o le mea langa na o follow upinga mai about 5 years ago. Na o i e vaenga ka o le NASA. O le NASA o le vaenga o tangata fole le scientisi. Ia e o spaces ia mantua Amerika renga moambua o ilunga o le masina fatu le la tofua ia fatu atu vai fula ia le to television tunu fatalo fatu ia ona le tua ia lo mafuta mai ma lo lava le fata simini vanga le fiafi ia o na o matamata ile video lata mai nei ile wa lo ke follow upinga me ia wa o la utala lo te fai atu e au nga ia te oe te mafau ai langa nei te ua ngata mai lawa ai fafoato lo fale ma tutono le menete aele o mafai onga e malamalama mai loa le lei mea e tutupu le tele o atunua lo langi tam fai e fatele lau TV na famile le tuspa ia e tam fai fole le o le taimi e te mana o e loa me mamlama le fionga pa ia le tua ma veo o tangata malosi ma tangata fole le mamlama le fionga pa ia le tua ia stretch the rope of your tent so lo winga na la tala lu hafe lu onu
o te iloa e matua I te le lava o le afianga o le lalolangi le bele la iei nei not only in the life but the climate change we vai o le oso le mafu e Iapangi am ka kia mafu le oso Iapangi a le la valo ia le tsunami temile nei o mantua fo temile nei o le matua I lo longa le tele o tunu la fa tele o tunu la lulu ina te o tunu ya e mai tau mai sia tupu me e tele o tau sanga fo le e fa pe mo kwa I lo lofi mai ma so o ale le me ka ngalolo me ka mafui e mo ngamu o kaua o bevesi o so se me fa mai ya ma kwa I kele o me ko pulken a wala ke mo fo I fo le sikulanga fo le kele yang oi langa a fasili tele tanga tele fasili le taimi la le taimi e le se taimi o ta ua mai e le o ta ua me tu spaia se taimi ai pau me ia na fa me Yesu o me o signs o whailonga e iei whailonga I mea wa lata mai wa e ile mea lata mai the day of the Lord is now coming. Some people they prefer the interpretations of the coming back of Jesus Christ. They prefer the day of the Lord. Well, no multispaia o lesi o taimi o leiunga, the last days o lei foi met tupu. And some people they talk about rapture and all sort of the sign and wonders. And but kango au kau kilo kami ai kango e mai kau nei e tupu taimi nei ia tunu le vave mesiang pa mai lesi nesi mafu I oso le singa lolo I oso le fa I ia o le asio you know the o malafa natura o meanga kako kelo ai e kauonga o nga yeisi la ngonga fole le fatupuina te langa wa yele ese senga in between no wingola tala wa yele ese senga ile time o le tupu me and some people might say that I wonder why all these things come in certain times and come in one time if le wo mai fakasi fole se kaimi folele kako kele I vai mombo ia eri kukupu mombo ngia kemia kako saungi le Krismasi e okay ia kelo me e kaulengi news folele amela oi au kemnge ele ngaka le sau meio o natural disasters folele o langa au le sau folele le moment o kangaka folele e afia le filemu e afia filemu yes filemu o temingai le wa matana na su enga fole le lunga le filemu o tangata le ngata le mel o no foi au le filemu o na loto ma filemu o na mafafa so se mo talano atu le upula filemu but o la talana le fia fa ya tu fole le ia e lo kanga search fole le lunga le luna habitat po le city le fawe nasa I lunga masinga ava ai wa loke update le indusia ava ai kemingei e fape fe on transfer tangata le life the life in this earth I lunga masinga e mafai se tangata na ola le masina now fesilia ya oia kanga o fika lo mafau po le asa oia fika po le hale le poto le tangata le oia le la le walu lunga fa masinga mo America le na ko ke faia le o support mai sainga e isi me fo le mafai onga develop pe mafai onga manufacture fo le lunga masinga o le la fa ko sainga isi me you know fa ngai le me ko le technology o mea I lunga masinga le ko e kama fire kangaka ia ma fire o nga ola kangaka I lunga masinga ma kanga susui kanga susui
because 2026 there are so many things lela pop up mai kwa kele o me lela pop up mai lunga e ka ko ke lo ai ele ko kukusa ke lo kaimi e ka ko ke lo ai le tala no me tuspa ia ile me lela yele le tato blalo langi le me ioi o se mena le o te tama fai fole le fai uele nei tau sanga lua whenua lima ai se yo ba ai le lua fe luono pe fea ona o nga lua uia o se au na le tua ene mafai ona o wiloa mai le tua me te tau ona fai according to this time nanga ele koe ola ka ko according to the past or according to writings, everything will be on the laptop, computer, phone. Wala ko yayin me fole le kan kuskusi lalo mafama maulalo al keninge wa masingi ya fengo nikelo me. So eu foi lá como ecalesia, eu foi lá como loku. Que le swingale la ya ecalesia causan ile causan fome causan ila sa. Why? Am I prophesying or am I, giving something for le predict le lumangai? No. Ola wingo lo tala le o te whaiatu. Langai e te tau ona tātou I loa le lei, malama le lei, po le ale mea tātou le whai esa whai whiau. Ia, ai mese foi o ele te anu le lotu. O le alau tu langa I tono le kalesia. O le alau mea nai fai tono le lotu. O le a se feso soani a le lotu ia te oe. O le a se tali atu a le lotu ia te oe. Because o telo tato taimi lo whaalu. Ngale piot. Ngale whaua e kalesia, whakuku e kalesia. Ele o yeise me foi ale e loa e mafai ona vea ia kalesia mafeso soani le tangata en fai ona tali mele kalesia ile tangata ise tulanga pe na ile upole tua ai le winga la tala le tafai atu awala pongsa awata to te pongsa au fo ini o tato folele no nofo fale mautonu o uma o leita tono tuspa ia me o apopo inga mapolo inga ai mese o mea tātou te ilo ai mea o le aso amuli ia ma aso le kaunga ia ke o matua te whai atu o taimi la tātou e te tau ona whailele, i o tātou loa lei ona fuafua, foilele ele whapea o kulua whelua ongo alua le me kasi pe o ngai e kausangan ngai, ele whape foilele wapea, ia, o le ale swinga, o le o le me kasi e sui anungu mela o le me kasi, inai karawanga kako nga aso muri malo pasta yes ia kusa o kako wa uma ona faeloa mai Yesu le mea tātou te whaia ele o se mea foi le whapea le kako ke o tau mate tātou savalinga no awange yeise mea whapea le kako ke o folele a kako akua whekoai me pomori a kako akua folele poleane ino e kakawang kako loa le mea le tato te oanga iai male vaitaimi ma tausanga ma mea tutupuai ia awane yeise mea folele whapea wow o ke le iloa awia surprise no one talked to me about this so ia mawhai o ngā nanga lema kuai alain le tuspa ia le ia vaitaimi, not the time, but the season. Mantua le tau le versolente nei e me tau vai sapati. Me tau vai sapati mantua e lo tau mai le aso lima se fulu al pentecoso.
le celebrate e tātou le Pentekoso. Ma e toe fo i tua le tusi a Levitiko ma le tusi a Deuteronomy. Nai tala noa mai ei me tau o polo a inga e le whaatinoina o vai ainga whapitoa Israel. Vai ainga whapitoa Israel. E ei ainga e meu special feast. E ei la taimi o tau sanga e whai ei me whapena o la winga o tāua mena. E celebrate tātou le tele o season. Mai o tātou loa ola according to the season. Peila ona e le season le la tātou saune tu ai. O le season o Christmasi. The joyful season is a festivities season. Fulele e a tātou ia kerisiano. Mo te le loa isi tangata ia lato te le o wha manatuina Christmasi i le tūlanga pe ona soifua mai ai Yesu. Wa te le amanatu fo lele mea la ele o se aso na whanau Yesu po se aso te tau na celebrate onga fo lele o vai taimi na whaeronga ina e pagan beliefs nenge o celebrations of the Christmas and the celebration of Easter. So don't worry about about those things. Don't worry about how people talks about celebration. But what I'm saying, but when we come into season, yetato lo celebrating with our season. So this season of Christmas is all about Jesus. O le mela na fule le tato, yetato loa on the tato wola according to the season. Ia mafata tau I le mele fa metu spaya. So via le tua. O le tūlanga na peona iei ia sauia mawhauwhau ma se mea leo te o lai ma le mea fui leo te wawa aia ia uia I le lumanai. O le mea moni aia. A tātou talatala noa I mea iau whete e na iei tali tonunga tangata taimi nei. E mako e makau kia. Nga ufai taua nei lunga Facebook se tasi o Falesa. Se tasi o Falesa le Uniting Church. I o Tasmania. O le Falsale le Uniting Church. Lower convert as a mosque. Le alawingola tala. O leo ko whaongale masalo o se whasa mombua le wo whaita wai I se news. O leo ua liliu whaliliwina le whaongaina le Falsalea. E whaongaina e peo na whaongaina tangata Musalemi. Whaongaina e tono mosque. E te talo ai mawhai ai. So, o le mea maria la I lau whaitawa tu le news lea. O lea ua tamba whaifo lea tangata o le whaiwhiau le sa iei. Whaiwhiau Uniting le sa iei I le kalesia lea. O le mea moni ai e lau whaitawa atu ua convert. Lo convert I le lotu Musalemi. O le mea la loa iei, wa mawhai ai loa, wa maua I lewa loa o tangata folele le talitonu ma ia Alal ma Mohammed. Wa kam whai loa la ko, inga ia whai se malilienga. Ala tau ma whai au lea ma le kalesia le sa iai. Ina ia mawhai ona whaongane whale lea. Ma whale tatalo. Whale tatalo ai Musalemi, tatalo ai ia Kerisiano. So, keep in mind, because o le taimi nei lewa loa makua I suenga I folele I lunga le kele o loto tangata I mea tau religious. E iei New Zealand sa o whaitau mawa I atua I le pope. Le pope le I taimi nei. Mo I whele ingo si pope. Le nga o I whele ingo la kung Turkey. Lenga o lunga le Blue Mosque. O le Blue Mosque le Turkey e kuko Kongo Istanbul I Kongo le. O le whamailanga o iei kai o lotu ia. Alwa I matpopi. Manga nga ona ia le kai o Musalimi. Inga ia tatalo le pope te tonu o le mosque le Blue Mosque. Aina te ena le pope. E lei tatalo ai pope. So, ole manaya ole respond ale pope. But come back to this church converted into the mosque in Tasmania.
na maua lava no tangata Musalemi e mawhai ena lato negotiate ma le whaiwhi au ma tangata le lotu le reuniting. Ngā maua, they just put their money in. Ranga malosi tele kupe kanga Musalemi. Whakau loa kanga Musalemi le falsada. Umalong whakau, whamailo kanga Musalemi. Okay, well, why not? Why not for your church and my Muslim people to come and pray together in this place, in this mosque? Ya lela makanga ngasaule le kamela lela yofi me kamela mana tua le lei to fo ila tala tua le mea leno fa yatu o tausanga fo o mto atele ona me ila pop up mai to tonu ekalesia and mesiato tonu o ainga about talking about our side of Christian people. I say ale me maua ileva no Musalemi I to tonu o falsa po to tonu o church building ia. Wow, ole take leo kanga Musalemi. This Islam. Yeah, well, it's the same kind of religion, but kanga su maua ese ia Musalemi e kele foi isi vaenga la ko ia kat kunga ile kulafongo leo le Sharia law. So o winga lo tala le tafa yatu ile mele takere kanga Musalemi folele inga ia sui falsa e ve mamos sui e o folele takere ia ale memali ole falsale uniting lewa lo fakau kanga Musalemi ma ele ko kele family ko kele sa lo ele ko kele kelo kanga lo ku uniting ilawie wa o lo ku uniting mo bua ma ko lo ku keminga yeah, long story ele ko kele ni singa kanga makukua you hardly see any kids or youth in the church. Mostly the uniting church. E loku uniting le ke alu was ya siema e foi ngai fe awi o ke fawo. Ole bangoala ole e fa fe onga maintain le kelo kako properties and assets le fa onga meka religious pe a fai wole no loku kanga. Pe a fai wole fio kanga loku. Ole ala me ma lo si ese kako ke ema kako kukua ku pe afa pe wa ya ko sau se fa finge pulo mai fa mai sanga skafu pulo mai langa perka I ko kongo le farsa eva fe pe afa pe wale aise now wale aise tu langa fo le wale lotu asosa It's a normal day. If you want to go church, you go church. If you don't want to go church, you can be part. You not just stay home and langa loa yeile ne mele o faoa le mafau tangata ke siano e te tawa yo na le fasa e te tawa na le lotu mafau pola le mafuanga wo so fa ima ye e tangata e tangata Musalemi le kele o ekalesia kele o lotu kerisiano matama faila langa faila wailoa e tangata Musalemi ele o toe bo ko kele kanga ko liu bo ye tangata bo toe o ese malatu tatununga male tulanga falfatu tua male ola ia bo lewo tala no atu meia because Ole okay ba ai mo faita we ma over ai le tuspaia po le ale tala no mai tuspaia wa le faina o taita ia la ekalesia e kan faia fo le e o taxi alawa ya ka vale fo ia upa ma kan o fiema ino le winga lo kala la kan faia fa ke ka ko loku I me kuai ya me yasola o keminge lo fele le kanga so in ola I lo ola
maletulanga ine mafai onga, we have to defend our faith. We have to stand and defend our faith and all things about salvation and the message and the word and the gospel. E ka kauanga ka kuku malosi mai a tamawhai e whailoa. A wate mai folele whailoa Yesu. A e mai whailoa Yesu longa winga. Ia e o mai ale a Mohammed e male au. Ne au alal male mavela au whaipuro. Ia o mai au mai kukongo kako whale ma mai kukongo kako kamaiki ma. Wa kele yo mai lei el fili ia wa sau temne ia tatou faitete ai ia fapenau tatou lole lei o le taimi nei o le taimi o me tau deceive everywhere na o nga me se me ka fasise le fai ele lalolangi taimi ngai ma le system lalolangi o me ka fa pili me ka fa pele me ka fa folele peye sawe manga ye va ai sawe manga ye mangko foi le lole pa langi nga wa kuma malako yasona wa kuma malako le lole foi le kong ya ko inga kong ya kulom kuwa mikimike ko inga denga fa o ai ka ko me yasona. So we have to make sure what ways what deceitful ways and misleading ways of the word and leo sau leo kongi me ko kongi ya ka ko o la wia ia I loa ma lo manatu a fa pe e matala fa fe au il va ingola na ia e kale sia matulanga ole tamfai ole suile system ia ka au ia wa vai wa tele na run le kelo kale sia le system le system. Yeah, when I talk about the system, you know the system ne fanga solo ai so nga yang wali boy loe ka lokul mela kupu ya februari uma februari boy loe ka mela kupu ile simasinga o le system la boy loa masangi la rola nga yaile le tangata lotu male ka lesia ia ai pinga kulka ko system nga saule le melo ile la langi am kwai ele ofikawi ole le movement le la tupitangata ia ole o se me fano nuam fainga tele e ofo ia tauia esa faife au le matou ia kalesia I tono le lotu palangi ole ala ba te tamo fai fa palangi matou malotu palangi mal sistema alvaenga la palangi le mato te ai ele fa pela folele la kamfaya ma ko we fosi folele ia fekawi ma ko ma o ia ao le meilo ai tu lo e masai ai folele falo a kamfaya ma ko e falo ki o fekawi ia lo winga e me kupu so pero winga na la tala. It's tawon to adjust le leile tato system te tono I kale sia tulanga wa yai ia fa nau le taimi nei le latou ia le latou mafau ma le latou wola o tamaiti le taimi nei they've been filled with a lot of colorful things of the social media and the technology. Makua Somali e mafau ka meki ia le system le wai temine ia la langi nga sawa ko ngol poku maka e au kilo akua wow ia me foi wa fau ele social media mafau tameti maua fa felangan wa I me foi le la langi fa to sinai. E fa pela tatou matu ai so ke o me ala tau ia le e malna me ala tu la tu te lo fai but le saule le ti apolo ngoi le saule ti apolo ngoi they steal their mind and steal their time o le me ko silinga onga kaunga makala I kan ko fiau so le ala wingo o tala no tu wai ile tu langa le onna o lea umale le lua felu lima ai o le lua felu luono ia o te loa wia o se le wa tata wanga ia tuali tulanga e whafanya tai ia ona tatou wola I se o langa fo I lea
ba na lata male tua ia o isi taimi mau te loa wa ye tangata wa toe li ua la to lotu wa toe fasa se ino la to mafofau wa ye fo tangata fulele e pe wa tu le ba fulele wa le malili wa le vela ai wa fa le ngalua le ola le olai kama fulele aluluma sa kua wa le o yai se tulanga fulele mafai ai ona tatou I loa lei o lo stabilize ia me uma. This is the other thing. O mela ole tau se fuanga. Ia mese tu langa lo yele economy o le lalangi. Ia well this is the new word. Here in Australia, Western Australia in a Perth, le alo ka fale ia ka ka le mo fana mo kumisile tang ta fale. But try to experience the new system lo yai ia matone Australia ele to su ngofie fale ele to tangofie fale ele o to tangofie ia itulanga fo io inga for me well things are getting easier and easier because of the new technology hey ko su ele lei pe for me ang ngofie langa e ke sawa le fale ke re ko kinga inga faisa me ai nganga e sawa le fale ring vilia kwal fale nganga ya o ka mai sa program sa coke ya ai ya o nga alu loe ka ele nga vilia kwal fale nga o ka mela una me ai er ka ele ke sawa kule upa mala me ai ke sawa fa fole le dash mala me ai so ore kunga lo ba ai kanga ke de faingo fio o langa ni mero ye fa mai I ke o ko kinga inga ka penga ia lo fale ngalo vala ko ese kilingi ia sau and then you pay so pay for lingo faingo fie me o ngai ate o le tupe nei ate o le tupe fa tino me o malapa but ele faingo fie ele faingo fie a tala no le tupe o le malosi le tupe le tangata o le malosi le tupe le tunu e fa mai o le tunu te ma ainga male matangata o manuia but money is the root of all evil e ke kango la fa yes ele lei na faila tala fa pe se tasio fa soa ele fa manu e ino le tua ele fa manu e ino tupe ele telenya tupe to be honest awe ele ai o te ola pe ya o tanga te tele tupe langa foia ole mele tona tato malam lama esele meta ole reach esele meta ole wealth esele meta ole reach esele meta ole wealth so define the meaning of those two words and try to understand which one you prefer, whether you prefer to be rich or whether to prefer to be wealth. So femesa ole rich or femesa ole meta ole wealth if I tell you to spaia femelitus spaia or resources of God is unlimited because of his wealth. It's not about the rich full of it. So, but of course the word rich can explain the fulele ile tama aingo le tua ainanga ele o se upuna fetawi o tama aingo le tua ele sauna se tupi ele sauna se tupi e saude tama aingo le tua e au mai atoa ne package atoa le ngata o lo malosi o le poto o le tupe ia fatasi ma me te maua so la te falong foi la when you talk about rich it's all about money because your money can make things happen but when you talk about the wealth of God esa wale tupe o le aulo le penina o le o mataua o me uma poto o le leili tautala maloloina fefia ma fafau sa loto le loto pela la fa so le fa tu le siaso I am so grateful of how God blessed my life because I am so rich according to his wealth in my life. We mau mai. Avea makaka mau mea. Onga o le tamau a inga o le tua leo te maua. O a mea tamau a inga le tua. O le file mbu. E le mawhai au tupe o na whataua se file mbu.
A kele o kupe ai mentolo mafau e mafu mai ele o yese file mbu lo mafau e mafaila lo kupe o fa kause file mbu se fa file mbu no o le melana a mai ele tuale lana tama ainga te oi e a mai le file mbu lo mafau e ke vai kula lo kupe la ye e la kiki ai makwa ke le ya ai makwa ma ngai ar kupe le maua yo lima things that you can earn from your own hands. Ele ngata la ele mana ele e fa mai ya fa just o Somalia o la tupena e au mai ele tua ya toi not from other ways of scamming or so o mena lo te fai atu awal nei fua ina lo wola ma mea folele e te loa e te file i au tupe nga bakula fa so ma fa malosi il peale verso na tiene tis masilenge ai manga ke filembu o ke mai la tupe ai manga e filembu la Christmas ai manga e fia la Christmas. Don't look at your money. Don't see if there are any money in your account or how many gift that you will receive from people or whatever sort of things, but try to put peace of God in your mind. When the peace of God comes in you, behold, your mind will be settled, your heart will be settled, and the way you talk will be settled, the way you eat will be settled, everything will be settled. Why? Because the peace of God will give it to you. Ina ia filembu wai me uma o le filembu e bato le tuete e filembu o lo sisi o manga e filembu lo lau nofo to tono lo fale e le se mela e la ika lo ko rua le se mela e pole la fana everything will be in peace because the peace of God control you. Yange se furufa yange se fana na tono maile Yesu le filembu le na Yesu e batu e me Yesu. Peace I give it to you. Because the word can't give it to you. The peace. Eleva kualo langi ke oi. E mai ai mawala le filembu vai mangai e fasambo le. E ko inganga fasambo mai le fa mai. Ul manuia Yesu e mai. So talk about blessings of God in our lives. It's all about peace. It's all about peace. A file mura la mafafo ke setoa ke loe e ke vai ko lo pusai sai kumu e me ai pe ngale lua meeting ai mangai it's okay because you can survive and you can live according to what is in your fridge. Then this ngai lola mela le ka ole falo comme foi voler le koso fosil maso feme mo meska ko kupe. If there is no peace in you because you got less money in your hands for your Christmas, guess what? E de vesilo mafafau e olo le menga wa kam failo sa ili a wala se a wala foi ia viria kule kampangi viria kule pisingisi viria o kam fai su e a wala folele ingame de onga olea try to satisfy the lust of our heart and our eyes ele meta o tu ina now tu ina now ele malia i lolo loto ngai ka kongula ele sa file mu e ngasu me uma e vevesi me uma so o la uita la no mala uia folele fa malosi atu il terminei o se me o te loa uia leite tono lo loto ma o te loa foi uia o se me leite tono lo mafau e tu sam lo uia foi ia ola as a pastor, as a father of the 4 kids and my wife and someone who have friends. Okay, ola uia imele le o limba me loa langa loa o ina o le upu fa mole o ka ko kuspaia e te tawana ele swinga ele o le kamfaia o le kuspaia o mai ngai ki fai ka ngai o me kuspaia but you still do the same thing e tele o fai se swinga
faila tātou o le wā o mai tātou tu spaia ina i o tātou wola e tusa male ma mea i o tātou lima. Mai o tātou wola e tusa male taimile nei o le vela ia awar faila jacket. O kau maua mai. Ola folele ia i loa faile mea i le mea le tupu le taimi nei. E leo le alwaku I whafolai la e alu ma whamalu fo ia le leo le kimu. E leo le alwaku I whafolai kimu ia ai ku ka whamalu e alfa kimu. E le make sense. So e o foi la ia tātou temi nei. Ia tātou loa le lei fuafua. Ia tātou loa. Awa lava ne ia tātou le mea lea o le mana o tele. O le loto. O le tuina nau o le loto. O le last of the eyes. O me ka ukula au kilo kule mea fa me manga ia si mea na. Ia foi fai me mea a inga lana e kusa. A me le feska ko me fa pela se. Peka ko ngaka. You know, la kan fai fa malia le mana o mata le au tilo tuai ma le mea le au kilo I fa le si a inga. O nga ola lola ia le kan fai fa kusa kusa. A emo me mori le si a inga ka fuinga emo ka ko mori. Aku male fo wili lumar ku falo la inga ka fo en kuska ko fo wili mawalunga aku you know o menanga e fa se ai fa mai manga ia sa lo le tangata fa mai ma ko manga ia ko ai nga solo wa mang wi ko ai nga solo fe le lo fo le tu to ai nga wa but ele ole le motive le ma fo nga fai ia mang wi ole ko kong ia mang wi se awala nga mai amang wia o le fosi le maso o le faima la e fo le manga ye ke fo wile le spensing ele o yese ko pe ko ele ngale ai pensing fo wile le ai kala fu le ko ngel si kala fu le ko o ngole u kan fai e fai fo wile le fa ka wi mer fo wile le si ainga so o meanga e ka wonga o le o mer kuspa ia fa pe fe ona tato wola e fa pe feo na tato lo ona ola e tusa male neila lulangi male upo le tua peace of God in you fa pe feo ona tato o me tala no le file bu e tele ona tulanga pena na foi ta o ia na mar kaiminge renka u nga valo Isaia the prince of peace ne li al file bu ngale kusia Isaia e iba so I fikala falma fau o Yesu o ia le nga sawe a mai uma me mga umia le tangata ina ia mafai na ola le tangata fa mo atu ia ai awal fa mo la langi langa la langi na au mai ile ne ta wala sala amen o mela le so Yesu nga fio me Yesu e mai uma me lo le tangata Oletua, he is the source of everything. O mea uma, e mai le tua, o mea I lalulangi, a walfai, o mea na, tau fase se e oti ai, e anga sala ai, e se e ni tangata. O le mea fala le tatou iloa, ele okupe o le malole o le tua, o le mangingo le leia le fekalanga Yesu, sa ili muambua le ha. Sa ili mbona miotonu ole malo le tua o ala isi me fa pupu me isi me mai kua e fa ka ngai lo le ia la ile a fa mbua le tua ngai ka kongula ile e ke ia fa mai ia malo la malo sunga pasta ia le fo o sau ia ole ia mai monga ia me se fo ia fa uli ia wa fo sau me ka sami ia saunga man me ai ia le leva foi ia vili kakangi lo ke fongi ia vili merga fa me kalo fa lo sunga fa fenga ia fa mon bole pola lo penka kang se ku ko le kupele lo kali ile se fa manguia ina o wala fa penga e ga ka folele manga menang kupe ya o fa ai se fa manguia ki yang ai se me lo mai se me le kan fa so o winga o menga o awala le tua o awala le tua le a winga mai tangata fole le tausi oi vai le ko inga lenga sola alu I ngofo le anga e kausi man kausi o le ma vai ni ka ki o le lo fole tua
El menga fe toi. O mai tus pa ia tato. Sui. Alo le o mai kus pa ka ko ai ku nganga. Ele Maria le loko. Ele Maria le loko. La faia. Ale se fa longo il femel kus pa ia. Se so le. Se fa mo ia le tua. I me umalo fe. Fai lo wa fa ia ku le nganga le tua vai. Ke fa ngarwenga mai ala songa fua kau ala saso. Amele ku waila susanga ke alu le loku mai alu ke fafitai le tu. Ya valulo ulu fami so le ya susao lo ko kongila sa se la kala le kula. Va fenga kula. Kusa wa o meta fase sena kampangile famai. They will offer you a good rate. They will give you a bonus. But if come and work on Sunday. E kasi ala wa susa kava a koisia se rua. Vai le faonga oea, fao oe ki apolo, fao oe laulangi, fao laulangi lo mafau, fao laulangi lo yo mata, le ai asa fa pe atu le ai se langa o le tua le o ke loa mai le malo si e kia, se langa o le tua le mafuainga, sau makangi angi mele fale angal fale la inga ai kual mako fale vai awete masa salo le tua awete masa salo le tua al pokalame le nei al pokalame mulbuli le nei ole al tasanga nei lo afme limba masa o mafau te sau e vatu sau fafitai alo ia mase fa malo sunga le fatonu o le tato pokalame por tato TV Global Kingdom la sunga Pastor Michaele, Mike, Pastor tele lava malo, Pastor nei awala mfayona mawe e vato e fose vai mas fata va. Ia inilangona mas loa mai le tua. Ia wana tatu tangata. I was a little bit greedy and I was a bit selfish in the beginning of my program because I was trying to target every audience. Fulele no fa pe e ye tangata palangi me tangata ese fulele tonu ai sa o manatu fa pe ia e fa nga pe ia le ngana fa palangi ona ai wo o to tele tangata sa mo lo tani mai e me se folo so ta me ta wo lo ile ta wo ole pokalame ele ngata i va falungali ia ai o tonu le kalesia me si lava na ngalwenga le ole fifie tala e ila pulo e masanyo e tusiele I love Jesus e masanya la no faia la pulo na te mitala te fanga benga tele la tangata they say folele I love your head I love your gap that's nice, praise the Lord. Or even people, they come in the shop and they all look at me wearing this hat and they all say something. There was a young kid. He's 4 to 5 years old. My son wants you to cut his hair because he loves your hat. And I say, really? And this little boy, shook his head and said, yeah. O atu loa talua nei malona tama, toi o atu loa talua nei. Wangalo ia te au tama titile, on totele o clients mai le whaina o mai tawina. Ai fatali me ta male malona tali, wangalo te au tama titile, le safa melanta na fie I lau het. Oh Lord, tell me for a little while tama. And his dad said, he was waiting for you because he loves your hat, but you didn't wearing your hat. And I say, yeah, my hat is in my locker. Like ko ele faya la pulo ale el tametiti le sa telo o tangolo ave tametiti o lo mela pulo ave famelo festa tametiti le. I gave my hat. That hat written the name Jesus on it, so I gave it to the young boy. The wingola tala le fayat.
Etele yo awala mfayona etala iya Yesu. Tele awala mfayona efailo Yesu tangata. Ile fa pe fo ile le lo walu mto faina ngal wenga le atala I. E tawa to le tangata tano Yesu. E yai pe o fayatu. I experience a lot. And I have so many ideas and ways of how I can approach people and start talking about Jesus Christ, or even people want to approach me and start talking about something, whether rugby or fighting or whatever sort of sports or whatever matter we can talk about. But I know where to change and bring that conversation into something to talk about Jesus Christ. Pero fai aku ska me kikila la kikila wa avela pulo. Ke lo al pulo lo ya no kam kikila kan ye ba kam kikil pulo nga ke ba ai lengo Yesu. Nango lengo Yesu la ku si I love Jesus. Ol kan ni foi e fai kam kikil pulo la. Ile nga ka o ia le nga ke fai pulo. Ai ba ilong oso, ai ba ilong kinga, ai ba ilong kama, ai ba I ka kolonga inga, and they may ask whether they believe in Jesus or not. They may ask, why are you wearing that hat? Kele awala folele emafai onga avema awala la papa preach. There's so many ways we can build preachers. Folele crossing cultures and crossing peoples and whatever ways, but there are ways we can build preachers to cross over and talk about Jesus Christ. Yeah. Ngekisimas. Pea no fayatu. Nea na usau e vatu sa ufafitai sunga fatonu. Me se foi na ya wompa angal programe aisina. Yeah. Vatu esa fafitai se famalo ile. Yeah, polala retemina tambulmbuli mayai ile neipo kalame ya famalo fafitai ya utetalo letua ia ngasa tala noam sa faso atu e mfai ona famarsia se loto masianganga morta to wali o Yesu Kristo ina ia mfai ona tato feso tai ile upu matato masani ile upu po fela van me tato te feta lolo anga ia fe tato te. When you see my face, you recognize me and you might say hello, hi. And then I will come and hug you and greet you. Is it too long because of the gospel of Jesus Christ is the reason why we know each other. E uita totelei folele lulu lima ma fepa ya ima matala noi litino fa ai avelunga le nepokala me e mafai ai ona tato loa e o lo alo lofa ile tua. E ui o te lo mai atu i o tō fōringa a me se fōi ia tūlanga pēna i anga luenga lo ngā lua e me kalesia. But your name, I can see your name and I can remember you. And somehow, somewhere we can see each other and say, oh yes, I remember this name. Yeah, from all the names on our program. And of course, the reason why you pray for me is because you know me from these channels on this TV, Global Kingdom TV, and the platform for Penanda Tapena on letu sunga ya Mike. Inema faye on a more to connection, connect. We are connecting because of the Word of God. We are connecting because of Jesus Christ. There's nothing or for me to present or talk about a product or whatever, kind of business. No. We are on this TV because of the Word of God. We are on this TV because of the name of Jesus. There's no other reason why we know each other. But tato te fusi yaila mafelo ai fe a songi le songi pa ia ona le soafo Yesu I lungo le TV le o ka mo mele awala pe o fe o te fata mala le awala mafai ona
na e loa le si tangata ma fai ei ona o atu lau whaasoa. It's because of the power of the gospel. The power of the gospel, because ole talale Yesu ilana so go and take the gospel throughout the world, make disciple of all nations. The power of the gospel. There is no other subject that Paul was posting about than the gospel, the cross. Metala